TV Manijak, emisije za sve uzraste. Kaljeve gume, od 13. februara vikendom na RTS 1. Od Amerike do Srbije Kaljeve gume sa svojih 10 epizoda na RTS stižu 13. februara. Pratit će mi svakog vikenda od 20 časova i 5 minuta na prvom programu RTS-a. Radnja romantične komedije smeštene na 2 kontinenta i govori o 60-godišnjoj Beograđanki, bivšoj pijanistkinji koja nakon smrti supruga odlazi kod sina u Kaliforniju. Uskoro uz pomoć komšinice Pati, koja je ekspert za dating preko interneta, ona upoznaje svog vršnjaka Roberta, koji živi duboko u močvarama Luizijane, ali ljubav ne zna za granice i tu počinje zaplet. Glavnu junakinju Vesnu tumači Gorica Popović, a Roberta američki glumac Chris Marki, srpskoj publici najpoznatiji kao Hank iz kultne serije Twin Peaks. Uz njih igraju i Miodrag Krstović, Bojan Žirović, Jelena Stupljen, Jovana Gavrilović, Goran Sultanović, Tanja Bošković, Olga Odanović, Branka Šević i po prvi put na malom ekranu Uroš Veljković i Danica Kostić kao Vesini unuci. Vesinu komšinicu u Kaliforniji igra američka glumica Aida Turturro, poznata iz čuvene serije Porodica Soprano. Autor serije Mija Ćertić, producent i reditelj Miodrag Ćertić, zajedno sa ko-rediteljem nekoliko epizoda Raškom Milatovićem, kreiraju porodičnu seriju za sve generacije, u kojoj ima humora, ali i dramske napetosti. Naslov Kaljeve gume preuzeti iz country pesme o čoveku koji kupuje kamionet, a zatim poziva devojku da se provozaju iz Kaljeve gume. Autor serije Mija Ćertić, reditelj Miodrag Ćertić i Raško Milatović. Direktor fotografije Marčin Banasijak, glavni scenograf serije Mara Ćertić, scenografi Stefan S. Berd i Jelena Terzić-Stanković, grafički dizajn serije Relja Penezić, kostimograf Katarina Ciglić, muzički saradnik Milica Ilić.